no mura fiom ho se efie biara mensewo se ya no mura fiom ho se sai jimi no mu jimi no yen ne yenim nyansa nti ne yatrase di na so mo de ba ye betima ye de sensa ya no mu nim nyansa jimi se emra wo man no mu nti no sometimes no wo ye bibia na wo de oni atofo no wo su nyansa omo nkai wi na as a political party na ba bia me de bia me kase enti ko jo pon kroma honorable extra owusunum ne if say aban lawyer panifo again na mo ye pa wo Ghana mama is so disappointed of especially ko jo pon na say mo ko lawyer law course mo ko practice ye no ye hu fa so bia mo de bo ban no aban lawyer pani ye hu fa so bia bo so a wo ji sika hu ne dikeke yes meba wo so bi because ye hu say bosun eni kwase kitia mo ka bebe bosun be nsia because ye hu fa so bia mo di aban ku for aban chi no aban dem say on there eduru ba bia ono ayi forgiveness ntino na bra bon sa na be ye obia ye na no ja no but mo ka no ho as lawyers ama kontitie as a law na munim Ghana mra na nye ndo ba ko na ka o edipa bebre Ghana kwa kwase bi say friend of yawo say ku for the kunipa Kevin Taylor Frema ene obia bie na no a radio stations na manfa betra say okunipa nwotwe ene de ba power na moti ho say show mu saa muntimi fa munsi obia enfo obia nkogina ma no just ability mpo just 1 seconds nanka yin na comment yem say asewa nkrofo yike yin na enum say enye no kre munim omaya etimu say san nkrofo wetimi efoje asem eto so a there is no way about me you one. A man from a rank of 14. The Jimmy phone and this is Jimmy phone the India. Omono, Sebi, Mahama Jen and I wanted to me. The Janan a Janan, we are with me nipa on bedi. Menam catch all. Sir Mahama Negu is here as I said one. It will end this in Libya TD. That would be Mudi we pay you bet me nipa power. Make catch all plane say, and this is for Togo so deep because almost Jimmy. There is a neighbor who person in the NDC party. Me ka omo mo yan safo na na fifi mu no. Omo mo nim nyansa no. Onso mu na twetwe ho. Omo mo nim nyansa no. Omo nya balance omo up baby atan because omo nim say the party ni kono. Adani moja wuo. Omo na yom ho afim. Omo maka no die na omo wodi especially the leadership omo koto ba yom say. Say odi message no kan o say new leadership o mako yiwo no e support so mu ni sa sebe enkwose asem no o mako trasa ye meeting e start from ofuson pofo e dem pa na ban lawyer pani ofuson pofo case be sisabri ye nim dia kosie aye police case ofuson pofo case na aye police case ye wa ha ana man 40 radio station TV station one every day and I say for the kunipa enti montimi isi nkofo in amumfa evidence metre say eni pasumasi wo wuye no for the bo pa ni enim ni egira ha ye hu say ono soma ese nkokunipa na yina ye mfa auto incumbent ni so na incumbent ni ka say ade yanya ye kro mo twantro se aye enti ya hwe ni ekoya ye ho be kire na omo so yire omo in as much as me, I don't endorse that you know sa na omo tie obeye ne den de so wa no o se chi nya ofe kura ho na otafre na yamma Ghana entimi enkore nim the time say Ghana youth must rise for patriotism ye hwe nipa wo ye buama fo o mo manum no mummy and support home. Na inya mo mindful. Now, okuje to abrakwa. Wo kasa young boy through politics. What's our men? Now, I pray say justice will work on this video. Now, okuje to abrakwa court A7 in a video what to atwene butu no. Ewa ya mamre ni amanie mu no. So hene esuma no de ne poma soma ba na udidi chia me atema e ti said o hini ni gina wanim na udidi na atem e ti say fear so snega ye de ne court na say
court actually contempt because we are disrespecting court. This is the highest form of disrespect one can render onto the court of Ghana, Supreme Court of Ghana. Say yeah, this someone abrel no aje no butu atim chacha mitietia so. Enti mumma mranya adwuma na monchi okuje to abra kwa mfantum. Saa de na ekoso wo Ghana na ekoso politician mu dia emra twem no ma omabubu mra na pre. Afia so asnega so ye nipa. A free mi akrante. Empanyifo sese wo hu nku sika tua eni afiri wa akrante nam. Now was our time with the Ghana youth. You see, and Quakurani de Ghana and Mabru, or Mabo Mobrevio. In fact, me no me and a Ghana drama. Now your mamu and a Omoya Ghana datching. What legacy are you leaving behind? Dear now, de Jauba, say Ghana ni, de also de bois ama Ghana ni. Now, Yaba, MPP Yaba. Wow, jitum sense say ya papa yi and buy ya wadi atudwa ubanko school free. Yes, asia a manfo e cassette ye na ye kan ade bia broni free bibi two-thing problem. Wo sekura no se bia krasi mfifia bo se janity paye. Ni ho peja na ye ne ya. Enti ye share free SH asase no. It was just clear and reasonable say or how ni twitwi kakra bebam because ye nya bi da first of its kind and ye sha ase. Now former president so catch say one the school dan we see a school Ghana krama Ghana yenya baby kra antena and yet is had what's the school dan na yenya dina broso adia then a free SHS buy no na kra na run shift because omunya baby na na mo betena ho kan no Ghana for maburu no eh mamu ma nya this MPP keke o mo ma nhwe o mo mienu yemfo mo nto asenua so wahu na yenwe o mo ne nhwe de ye ma Ghana enya wo say media minim NDC ni bi oba menya bi adinti no chinchina achi a NDC dabi ye mo brasa we anti Ghana nyina abo na wo fa Ghana sika nyina wo de betena yen why na wo ko dis kan kora de akere no wo de be what has ye mo brasa wo dwen wo ho na wo ho na wa dwen no what tiesi o man mu nyina say se menya sika Ghana sika nyina bedi mi ho na wa anhwene se obe stay ni Ghana wo sika no de nothing. Nothing. And the omo bae betwitwa ye ntro bebre. Papa I bae wode nhihye ba o enti sesi ano kofo time. Kofo time. Wode JHS junior high. Edi ba free no. 2016, 2017 ye benya from 2000 no. 2017 ye benya senior high so free and this an MPP na to aso abepim ka sa brain ka do university so I tell you but said na me dey to Rwanda ho no omo hu say party ba ko ba omo ye ndi so omo be say man no ba ko ba omo be ye ni ye omo ye MPP and the Pokigami lead ba it say na na do lead abai no omo se dabi ye nyina ye mfa adwene enkoto aba na ye nyai mining share sa political party we nsa no omo de omudi bikura na omudi mane so oman ni nyina so na ya no mu de omudi beko akototo nan ama maba wa omotoso so e wo Dubai sebi omudi be roll draws entino mamu ma emfa omu mabiem and the country decided no omukoto aba papa nyansa eni daache ni anisuo hunu ewomu ema Kagame party ena omu se ye the minor mamu consistency now every businessman obi ebe catch yourself obe so ye in life be consistent so unya kase ania yene ani sa consistency broni nim se wo twa ne tro but your consistency in the